sound so Emma Wakwa Babium Eba Attention TV. Attention TV just say we inspire you more by honey and Nijene Sama a dear to send El Ghana Hadie. Attention TV na Ubenye T. Now Benye T, then I was soon for a queen to one so. And I made a bebra also, Ubenya BT, and nay a Kumasi. Just a Bosumi a trail more a year 2 months, 3 months, dear, Kumasi dear, and ya who just so cry. I rose and Cassia pa epio Kumasi, or Jum Tunica Sia pa, I or Tundum, a year Reverend Isaac Forsen, our Tundum, and you might meet me at Tramoaka and more honey ye, eh, or say bon some dinisa Kenya me ba, hey. Obewu amawo obonsam bewu bonsam de ne sakenya meba someone was soundum Reverend Isaac Force ya say ogunyame adwuma so ane sa osan ye gospel musician papa de ndum to format say enanti ye papa na papa e say ne nantem akoye ne de kakra kwakusuru wantimi enkontro na yira ye friend no so ye friend no Mrs. Every Force no so ye Reverend na tese mo mienu eye nyame adwuma ebom na nanse akwese mentime ho asibi aba ase kirema ye Reverend Force akope kanchima fofora na so akope eyire fofora ne sa e de ka nyame adwuma no na so de ka Mrs. Evelyn ho na tese so ma ye mienu nti na wotwe no okọ ha nansa no aba ha nansa tete dwuma ye papa sofo odia no ese okwa akakra nti na akwa ese ekoba ne sanso na efie enye anije kakra saa de ne de aya na ede anije mma ena Mrs. Force manso na epeni nti akwa ese efie ho watimi wakame na kk abakakra na we na omoba odi kan a onu na ni afipa utie na ni afipa o se ne papa epie ye eba fie na ese wo mma na sada ne de oba fie ntem na oba na ese ogigi ne maame so ne maame do aso bisa no onu cross na ene wo ma ade na me papa one me maame edo ya so sei ne wa bisa na papa na ne de dade ade na ne oba ntem a o se ne ma ba ntem ene o maame bibi chem se me mre fie ntem ne mehwe o maame nti abayo so omokoda ebe nundu hono na ne papa friend so wo mra da bia omoda abayo si wokoya ene maame ehuro eguna no agese maame eto ananano wonse edo agese o hye ne maame atare de ko hospital na maame no eye asem obie na no ne ewuo yede ne nyina so e papa Reverend Force no asem a maame na oda owuo mpa so e kan se Abigail o papa o kumi o papa ena ekumi na agese asem akoya areho sem papa me so yenkoti Abigail ye ne first born no eno nsem mra Abigail ma o ma mi wu na ofio ma mpacho na mi ofio denesi ma na ye Thursday ano papa me sorry na wo se me kwa adwuma me sorry na papa afri fie nti me sorry na me mama na dada we na wo se na de we free fie ntam wo hwa wo kɔ ne yere ho ana ye de ya stress na ebe Mondays me so for kɔ ne yere foforo ho me papa oye sofo True Faith Miracle Worship Center wa pay you okay na okɔ ne yere ho nti na Mondays me nua ne ba be kɔ SS de otoso third no ana papa friend say on hia no okrom na onto iron man nti me nua ne say odru krom no akwaji ayen na ba na osi onjina ha se no akwaji aba nti me nua ne ba afie ntem ana maame yes na papa we na osi oba maame papa nso so ni so okɔ ne yere no ho a na ono ohihye ne say Wednesday be ya no okɔ ne yere ho no akodi 4 days no ne yere ba ko ho ne yere ba ko no akodi 4 days no aba ebi ha Friday na Saturday 2 weeks bia no odi ahye me maame say okɔ ne branch ba akɔ ya sorry to say na onko ne branch no honko ya so ko hye oba no ho na me maame so sometimes what me kan asem a ohu ade obi ohu ade nti o kan asem be ka say bia ase we hu ne physical but o say abi menya crowd o papa okɔ na yere ba ko no ho nti me ya na me say na dada mpa na ne kwa me akokro no nyina mafie afi yete ho anu ya so obefie am say ne da uzia obefie ntam o nti me ko ye no na papa nso nye obi a otena me maame nchen wo store pasa ma sada no otiti me maame nchen sada no ya wada na o maame do Thursday na me maame wu Friday sada ni Thursday otiti me maame nchen sa nti me kura me ye say ne de modo asode be ka cha papa me maame say ne de modo asode na o ya na o si minim de ne de air press ne de wa ba fie ntem sa na me say na modo aso say nti me ya na me call me papa na me say na de ne de aka wa ne de wa ba fie ntem sa na o say abi
me nam krom na bibiem se me mbra fie ana o se ase bibi kasa kire no se wo mbra fie na bibi besi ana ye de ye serie na me ko dai nti anwumre be 10 me pie ba ye na ono papa sa ahye store ana me se me kan no mutim se ne de nkofo ya den o ma so to mu problem ana ana me de me ko share edem na me se pie ba na o se ase me da the whole day no wa mama aduan na o se abi chikalipo ne fa kwa koda nti me ya na me kwa koda na me se mama me yefuya me nsikoja me na me nko toilet na o see you na papa se pie ba na wo meda na o se me chen Abigail na papa ehye boxer na o kita voltic nti o ko share na me ko share dem afa endi be 45 minutes na papa frame wo phone so abi mama efi nti me ka se bia sisi anipa me na ka se bia wadi bibi na ne bofuno no ana me begina omu fie ye nimu ho na me dada wen piamba ana me call dem ana me sa to sans de ma me san pie me sa be dada wen piamba na ko ka che na kra ba ko se o mebie ye do ne ma me na ye se mama yare ma me ru dem ho me papa se ma me fie me ko na nya fie na ehuro efiri ni hunim na num eba nti me ru dem ho afi na papa ko ho akofa oil ani nsuo no de abegu mi ma me so no aso na so no ye Jesus and I'm mamma so chebi bi say so obi twa hye ye mbo ne credit ni enfra na me ye fia pokua me frɛ wo kra e ho na me ye say dada ma me fa atade nhye na me nko frɛ me ma me nua ba akotie opposite me nko frɛ no boss da bi ye me anu enko an mfa no krom dada ye ntimi no just me ko frɛ obi bra na o ye no say me hye na atade ye ntimi di kan hye na atade ba ko na oji ne nsa e ko fom ana me san hye ne ba ko biam nti sa atade ne nso ma opene shepa ti bi atare ne hye ne be de dan no fo asese ana ye pagya me ye na se mama na o pagya ne nsa papa nso gina ne susi na me so me ko to nanim ote from toilet na ye bedroom ho nyina o ehuro ne bu ne no fo so efiri ne hunim na o pagya ne nsa kire papa so say o papa we kume Sasa ne free mama no mobile mama ne kan na ni black na free so ma na ka white na ro ne ba na o ye na ehuro ne bas ehuro ne she ayes no lemon green bisa efiri ne hunim na num wakọ toilet agu no ho na ayeye bedroom ho nso ka so papa akumi no ma akra asem pressure na me diri me kana be ko frɛ me ma me nua ba ko e bae according to me ma me nua nukun so be ru adem na me ma me ewu but na on pese obe kan akira me ma ye de ma me ko nya ni mo edudu ti de ne tima kem na me de me nsa fo we e hye nanum na o mi ame and I still na me friend is anti edu hospital ma ni ntimi nji no ne ekọ friend ko fo ba no be so no mu ne de ne ko to ho ma edu hospital ho de e de ne to mpa ne so na o cha na ni share left and doctor ni bi say say odidien and am papa be hwe me ni no sin ondi hwe and also onom dien and also onom hwe and also ade na for me substance every ne nostrils muba atuma doctor ne ka che no na me ye hunti na me isu na omudi ni pie na omoso machine bi na omudi kwa akosi na me pie ye nti me pie na nche bia na doctor no epie ban na o se hwan na me ne ban na me se me papa na papa nso gina bonten ye course na dem papa ko share consulting room ho na me nya ne nso ni ho omo ko share consulting na ko be one na omo pie nti ho me nya ne ban na me wura ho na doctor ne say mommy is not there na me se sen nti ye tiantia mu na omo ye say omo bua onwu ye bia na me frame wo fa se wo fa ka ho na bra na o se abi bia me wo na any site me nya ka ana na kusina nche bia mo se ka bi ba me koya na kusini na eba na me se da ye de mama aba ho no asere o se ana me okita pipa bi na me se da na pipa we o se an o ma tire dro se me fa nkoto mbrem na me se da mako school ma me he pipa no na me hwe dro kro o se da bi e she box no di akonya ba nti we yan so wa free ambulance ne ba ya flower da ha omo say omo di inso besisi ne so ambulance omo de ne kwa me say da na de me ya akra ambulance e fafunu na makwa akofa ba so omo nya bi hospital ne so omo nya bi ntino e wo say omo kofa we ne ba na ambulance de ochi ambulance ne so ye na kusi na danfo cause oyi ne contact free ne phone so na ofre no omo de me ko ofie say me nko no ansu ohie na omo de ma me kogi na me mfa nso hye ni hia omo yedru fia na omo nyina ase omo de me ba efe omo nyina asa akọ nti me ma me nwia keto na baaye oba na oye pokua na me sister Sarah aden
nti ko wura ho no na me papa ene na asori mafo ni bititi ho na me say dada aden o say abi mama ewu o nti ho ne de ma menhu de esi ye biem nwanse nipa ba begu fie ho nti me ofa na me ofa so bu afu pa nti ase ye ko kan asem ne ba ko Sunday ye se ko she date ana me kom papa wo dem na me dada ni krepia e wo mu bia ka kire me ade ba de ne si ye ma me bia na no kan se una waku no o se abi o ma me mo se me kwada me ba fie nta no me tale o ma me ho sa na me san dada me hu ye o se abi me ka me ba no so ma me ne na me ba na me se mama me no beda no cry yes na ade sin na die wo so ne me beda me papa ne kan sa se we kire me o e wo ne bedroom ana o se ade na afiri ne do ne me beda abi me no ma me da wie ya nche bia na ye ne se obowa ene se efie ne bo da me ba na nya fie na ye huru o se obi abisa wa enka se ye fie ka se huru ti sa menya asem oba fie am kra no men kan che oba fie am se mama ebe wuo no o kan se me na makunu na ebia na akwakofa asem bebraba ma me so minti na sa asem wesu asem mete ho me da asese a wo je bre atwem na me ka se dwumeku so ma se am de dwume de bre yo ba tampa travel to express consultancy for Mr. Froba Tampa online no egu screen anim wo pese wo tu kwan pa ho to so ma Mr. Froba Tampa online egu screen anim akaka kapa na from o se yakọ eye Abigail no akse no num nsem a o de betu dwa asofo na ya den kra ne ham ende Ghana ha say si eja say ye jip polygamy atumu pa asofo ne bedi kan asofo da ne ham se wo wale wo yire a mesra hwe so na wale hwe so na wale na pa se mi ka kire ne se mi se seven beto aso no wa tena fine na so on to aso so wa ja life ma na otini baby na kwa se papa force o pese ukunu na ukwaji wani papa senia mami o kan die se wo ukunu die hey court ade atumu asem owufo no kan no se o papa ukunu na che se o pese ukun yire ne fi achasfa sase enem sebi edwaman kakra o pa abonti edwaman a wewura mu dada waji mu certificate inso papa uji obi nkwa afri ni nsam sa wanya aji mu certificate ade na unja maami no fa na wero wen nam ne ba bi sa wasa aji ne krefi ni nsam na me ka etiefo se ye de ne etoso ba kwa ba update bi e be fi atwe bebe bia nso ye de ba be som ne emu ode mo somfo akwantu amakra